مسلمان با اج چھا سا جو حال بن جی رہے ہوا سائیں فرمانتا میرا جواری رات ہکڑی جال تے پوتو آیا ہکڑن ایڑن مانن کے منہ ڈٹھو جیکی زمین تے لیٹیا پیان اللہ جا ملائکہ باہ جا تھوڑا کیوں انہن جے متھن کے کٹن پیا انہن جا متھا جھری ونن وری ہتھوڑو ہٹان وری انہن جو متھو سالم تھی ونے وری بیو بھیرو ہنن انہن جو متھو چٹ جی ونے منہ پچھا کے جبرائیل یہ کیر مانون چے یا رسول اللہ یہ اوے مانون جے کہ نمازوں قضا کرے چڑیندا ہویا بدھائے تے جے کو محبوب دسی آیا سو سچو دسی آیا جے کو اساں کے چے بدھائیوں سو حق وا او مٹھا وہ کیتریوں نمازوں قضا کیوں ویٹھو ہی سائیں فرمانتا ہکڑی ایڑی جماعت منہ ڈٹھی ایڑا مانو ڈٹھا جن جے کیوں بھلا تام ہویا لذیذ کھادا رکھیا ہویا پر اوہے نہ پیا کھائن وہڈو ہکڑا بدبوئیدار خلیز عفونت آمیز تام رکھیا اوہے بدبوئیدار کھادا کھائن پیا مگر انہیں پاک کو کھادے کے نہ پیا کھائن منہ پوچھو جبرائیل یہ کیر منون چے یا رسول اللہ یہ اوے تو جا امتین جن کے ہلال زالو نکاح واریوں رب دنیوں پر انہیں نکاح واریوں زالوں کے چھڑے زناؤں کندا مسلمانن جو لجوں لتاریندا اجنن جو ایہو حال دے کو ڈسو دا پیا او مجادا اج راجو تو جو سینی مان میں پیو گزرن اج تنجا دہاڑا گندائن دے کمن میں پیا گزرن رات نی اوے فیل کندو رہی دے میں اللہ جو محبوب ناراض پیو تے ذکر کر اللہ اللہ سفر معراج میں ہکڑے مرحلے تے مکھے کھیر بھی ڈنو شراب بھی ڈنو پانی بھی ڈنو محبوبہ نے ہنن ہکڑی شے تو پی کھیر بھی ہویو پانی بھی ہویو شراب بھی ہویو حضور فرمانتا تے مو انہاں ٹنی شے نو مجا کھیر کے پسند کیو جبرائیل چو یا رسول اللہ تو دین فطرت وارے کے قبول کیو تجھی امت فطرت تے رہندی فطرت تے رنجو ماحول دیندو محبوب جیکر تو پانی پیا تے تجھی امت پانی دے عذاب میں پٹی ہلاک تھی ونجے جے تو شراب کھنیا تے تجھی امت بے ایمان تھی بد حواس تھی مرے ہا پر محبوب تو کھیر کھیوا تجھی امت تے اللہ اور رحمت وسائی چڑیندا اور اساں تو چھا سمجھو جمنی جیسی نہ ملے تیسی سکھنا وہ مجادہ حضور فرماندا کل مسکر حرام جاب شے نشو دیندڑا ہر نشے دیندڑ شے حرام من اسکر قلیلہ فکثیرہ حرام جیسے جو تھوڑو حصو بھی نشو دیارے وہ گھنے تعداد میں پیے یا تھوڑے تعداد میں حرام او مجادہ حرام کھادن کا پجے پیٹ کے پاک کر ممنوعات چیزن کا پان کے بچائے رب دی ذات راضی دے صلات مجھے سونے حبیب دے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محبوبنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین او مجادہ محبوب دے قدمن جی برکت سا حضور دے غلامی دے برکت سا مجادہ جو محبوب دے غلامی میں اچھی ویو خدا جو قسم ہو چھٹی ویو کامیاب تھی ویو پر جے حضور دی غلامی کے چھڑے رنی یہ اللہ تعالی جے عذاب ڈورا پہ جو حقدار بڑھ جی ویندو سفر معراج میں جا سبق جو ملے پیو تو واقعو بدھ اللہ تو محبوب سنا جرے عرش محلہ دے پوتا ارادو کیوں تے جتی مبارک لائیوں رب فرماتا محبوب تو کو موسیٰ کلیم اللہ نائی تو جتی سودو حلیوا جا جتی تجھے قدمن میں جیوے یا جتی بھی نور نلا نور پر جیوے ابا
जुती ज़रूर के कारीगर ठाही हूंदी, ज़रूर किथे बनी हूंदी। इहा जुती जेकॾहिं सोढ़ी हुजे हा त हुज़ूर पाइनि कोन हा, जे वेकिरी हुजे हा त बि लाहे छॾनि हा। पर इन जुतीअ छा कयो जो मुंहिंजे महबूब जे कदमनि में भाकुर पातई, हुज़ूर में चंबड़ी पई, हुज़ूर जे कदमनि में भाकुर पातई। इहा जुती उन जाइ ते वञी पहुती जिते जिब्राईल अलैहिस्सलाम बि न पियो पहुची सघे। मालूम थियो त जेकॾहिं जुती हुज़ूर जे गुलामी में इन मक़ाम ते पहुची सघे थी त हुज़ूर जो गुलाम बणिजी वञे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सां जो दिलि आशिक़ लाइ ॿुधाए त रब इन ते राज़ी थींदो कि न। ओ मुजादा इन नालाइण पाक मज़ा बि सबक़ थो मिले पियो त महबूब जे गुलामी में चंबड़ी वञ, हुज़ूर जो इत्तबा कर, सुन्नत ऐं शरीयत जो ताबेदार थी। उहो फरमान जेको महबूब सुणे जो तुंहिंजे कननि में पहुची वञे, मुंहिंजा सिर कटिजी वञे त कटिजण ॾे, मगर अल्लाह जे रसूल जो फरमान कज़ा न कबो। इश्क इन खे सरबो आहे, मोहबत इन खे सरबी आहे। बाक़ी तूं चवीं त आहियां आशिक़ रसूल, पढ़ंदुसि निमाज़ बि कोन, भला दाढ़ी ते दाढ़ी है मुला वञी रखनि, अच्छी दाढ़ी थी वई अथई, मरण कंधी ते अची वे त बि मुहम्मदी मुहांडो तोखे नथो वणे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ॿुधाए त हीअ दाढ़ी हुज़ूर जो मुहांडो आहे या न, ऐं दाढ़ी कूड़णो काफ़रनि जी सूरत आहे या न, आहे या न? पोइ कंहिंजी सूरत भली, मुहम्मदी सूरत भली या काफ़रनि वारी सूरत भली? ओ मुजादा जे मुहम्मदी सूरत भली आहे त फ़ाइदो कर त अॼु खोटी दाढ़ी न कूड़ाईंदुसि, अॼु खां वठी इन बाग़ मुहम्मदी खे न फैलाईंदुसि। ओ मुजादी भा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइनि था, फितने फसाद जे दौर में जे मुंहिंजी हिकिड़ी सुन्नत ते अमल कयो आहे, इन खे 100 शहीदनि जो सवाब ॾिनो वेंदो। अहिड़ो सवाब तोखे नथो वणे जंहिंमें महबूब सुहिणा क़यामत जे ॾियारे फरमाइनि त मलाइको छॾियोसि, हे मुंहिंजो गुलाम आहे, छॾियो त मुंहिंजे साथ में गॾिजी पए। हिकिड़ो शख़्स मरे पियो, वसीयत कई त मां मरी वञा त अटो खणी अटो मुंहिंजे दाढ़ीअ में विझिजो, जो मुंहिंजी दाढ़ी कारी आहे या अच्छी थी बि। चयोसि इहो छाजे लाइ? कि अल्लाह ताला पुछा कंदो माना कहिड़ा अमल आंदा अथई? मां चवंदुसि ॿियो त को मूं वटि अमल कोन्हे, ही अछड़ी ॾाढ़ी तो वटि मेड़ वठी आयो आहे। अल्लाह, मूंखे उमेद आहे इन अछनि वारनि जे सदके रब ज़रूर मूं ते हया कंदो। मरी वियो आहे, के माण्हू हुनखे ख़्वाब में ॾिठो त जन्नत में घुमंदो थो वञे। पुछा कई त भई ॾे ख़बर तूं कीअं बेश्त में आहे? चई जेॾी महिल मां कबर में अचे मूंखे पूरियो मलाइक सख़्ती सां पिया पुछनि, रब फरमायो त कहिड़ा था पुछाणा कयोसि? ॾिसो नथा अछड़ी दाढ़ी मूं वटि मेड़ खणी आयो आहे, खोले ॾियोसि दरवाज़ा जन्नत जा। हो मुजादा, अॼु वक़्तु थई कमाइण जो, अॼु टाइम थई महबूब खे राज़ी करण जो, सुभाणे वक़्तु न मिलंदी। हज़रत पीरान पीर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाइनि था त ज़मानो 3 क़िस्मनि जो आहे। हिकिड़ो ज़मानो जेको गुज़री वियो, ॿियो ज़मानो जेको ईंदड़, टियों ज़मानो जेको हींअर हले थो पियो। हाणे जेको गुज़री वियो सो हथ न ईंदो, अबा जेको गुज़री वियो सो मोटी मिलंदो। लख रुपया ॾी त ॿियल ॾींहुं तोखे वरी ज़िंदगी में मोटी मिलंदो कोन मिलंदो। पर जेको ईंदड़ ज़मानो आहे उहो बि पंहिंजे हथ में न आहे। सुभाणे के सिज जी पक थी त जहिड़ो हूंदे, अबा तव्हां मोको थी हथ खणी चएसि मूंखे यकीन आहे सुभाणे ते मां जहिड़ो हूंदुसि। तव्हां ठटे वारनि खे को यकीन हुजे त हा, ईंदड़ हयाती ते भरवसो कोन्हे, गुज़री वई सां हथनि मूं निकिरी वई। बाक़ी टाइम इहो आहे जेको हींअर हले थो पियो, हींअर जेकी करणो आहे सो अॼु कर अल्लाह वठ जेकी
کرنو تئی وری واپس نہ ورنو تئی ہے کرے وٹ جے کی کرنو تئی وری واپس نہ ورنو تئی حساب کتاب تھیڑو تئی سارے سب صاف ڈیڑو ہو چھڑے ندار دنیا کے قبر دینے ہلنو اتے نئی دھوڑ میں وجھندئی سامی میں نیٹ سمڑو او نکو سنگتی نکو ساتھی نکو پیما کم ڈیندئی ہے بجی بیزار باہر تھیندئی یکے سر سور سینو ادا بجی بیزار باہر تھیندئی یکے سر سور سینو وہ مجادا اتے تو سب مل کے تے کون لندئی ارے یہ دکان گڈ کون ہوندئی یہ بنیوں یہ دھن یہ دولتوں قبر میں کاش گڈ نہ لندئی مگر جے قبر آخرت میں کم نہیں دئی تا عمل صالح کم نہیں دئی حضور فرمائن تھا ہر رات میں ہر ڈیئں میں 20 بھیرا قبر بانے کے صدو کرے چوندیا او فلانا پٹر فلانے دا ماں اودائی جو گھر آیا ہے پانسا عملن سالن کی بتی کیوں اچ جا او فلانا ماں ناگن بلاؤن وچھن جو گھر آیا ہے پانسا کو عملن سالن جو تریا کو کھیوں اچ جائے ارے ڈاڈے دکھ نہیں سورن جو گھر آیا ہے پانسا کو ساتھی سورن جو کھڑیوں اچ جا او قبر روز تو کے پئی تھی پکارے ہے قبر روز تو کے پئی تھی پکارے او ویا کی بیٹھے او پنجو رب وسارے یا کم نہیں دئی جیسا دلے تو لاتی او دنیا دم گزر تئی الے چایاتی ادا مکلی دے مقام جو سیر تے کریا ہزارے مجادا بادشاہ پیر پیغمبر ولی اللہ دا پیارا او مجادا انہیں سفر دلاب کچھ تیار کر سائی فرمان تھا جڑے بانو مردوا قبر میں داخل تھیندوا عریش نالے کڑو گنجو نارنگوا ایڈو تزارینوا جو ہکڑو پھوکو دھرتی دے دے تر روئی زمین تے ہکڑو مانو بچیرو کو نہ بچی سکندو ہکڑو بھیرو کنکے ڈنگوڑے تو 500 سالن تیوا جائے دکھ دی رہتی ایڑو وہ ناگزاری لوا سائی فرمان تھا جے کے دل کو ہنندو تو وہ مانو 70 گز زمین میں اندر دبی ویندو وری ملائکہ باہ جا زنجیر وجھی انہیں کے چھکے باہر کڈندا وری انہیں کے ملائکہ ڈنگیندو وری اندر دبی ویندو تاج قیامت تائیں انہیں کے عذاب تھیندو رہندو صحابہ نے پوچھو یا رسول اللہ بھلا یہ ناگ ڈنگیندو کے قبر میں حضور فرماؤ جے فجر دی نماز چھڈی تو فجر کھا وٹھی اگی نہ تے ناگ کے قبر میں ڈنگی دے جے اگی چھڈی تو اگی کھا وٹھی وچی تئیں جے وچی چھڈی وچی کھا وٹھی سانجھی تئیں جے سانجھی چھڈی تو سانجھی کھا وٹھی سومانی تئیں جے سومانی چھڈی تو سومانی کھا وٹھی فجر تے ناگ کے قبر میں ڈنگی دو رہندو خوش نہ تھی اج اللہ جا فرض چھجو ویٹھو اج رب جے گھر نکھندو ویران بڑائے چھجو پر مجادا اٹھ نہ تھی اویس لو تجھے دھوئے میں پھاڑو جب تو گھمئی پو جوئے میں جے گھمے پو گھاڑو خبر تنے پوندی جڑے اسرائیل جا ہتھ تجھے گچے میں پوندا بج اللہ دی ذات بے پرواہ بے نیاز سرکار حدیث بدھایا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمائیں تھا او مجھے پیارا ابو ذر حلیات مسکینن سا ملاقات کرے چوں غریبن سا ملیے چوں اصحابی چون لگو تو یا رسول اللہ سچی دنیا تجھی زیارت دلا ایندی آ تو کے جی زیارت دلا حلی تو ونی یہ غریب کہہ رہے حضور فرمائن دادا غریب ہوئے جن کے کو پوچھنے والوں کونے کو جن کے کو سنبھال لڑ والوں کونے کو حل تعالی انہن کی ملاقات کر رہے چوں حضرت ابو ذر چو تو سائیں کریمن مکھے وٹی جنت البقیع دے قبرستان میں آئے قبر دے اشارو کرے چیئے دا ہے تھی غریب مسکین ہنن جو کو سنبھال لڑ والوں ہی کو مجھا دوستو حدیث میں چیتو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں ہلندے ہلندے ہکڑی قبر دے بھرسا آیا او چتو مجھے محبوب سنے دے مبارک اکھن میں گوڑا اچی ویا حضور رونے لگان حضور فرماتا او ابو ذر ون مدینے میں اعلان کریا ہن قبر والے جا جے مائٹ ہوجن کے عزیز ہوجن تو انہن کے وٹھیا حضرت ابو ذر غفاری مدینے پاک میں ڈوڑندو ویوا اعلان کयो سی تو فلانی قبر والے جا مائٹا چو جو اللہ جو نبی تو آگے سدے رہے ہوا مٹر مائٹا عزیز اچھے بدو سو ڈوڑندو آئو ساتا جسا تو اللہ جو نبی ہوا قبر جے برسا روئی رہے ہوا حضور فرمانتا ہے دا جو تو خبر ان قبر والے جا پیو ماں جے راہ نہیں آنا کیوں یا رسول اللہ ماں جیری تک پیو گزارے دی حضور فرمانتا ہے جی ماں کے جلدی حاضر کیوں وجے دیر نہ گزریا وہ بڑھڑی ماں پوتیا حضور فرمانتا او مائی بدا تے قبر وارو تجو چھا تھیندو چدی مجھا سنا ان قبر وارو مجھو پٹر ہو مجھو بچو ہو مجھے جگر جو ٹکرو ہو انا بدا تین تے تو راضی ہوئی یا ناراض چیتی مجھا سونا میں تے ناراض ہے ناراض ہے ناراض او قراری تو چھو ناراض ہو چیتی یا رسول اللہ ہی پڑے زال دے چہتے ہلندو مگر مو امبر جی جرکے چھڑبو نیندو موسا بڑندو موسا جھگڑو کندو مو امبر جی دل کے رنجائی دو رندو اللہ تعالیٰ فرماتا پیو ماں کے اف ولا تنہرہما اف بن چو اجب کترا اڑا ظالم ہیں جیکی ظالم جے گیا ہتھ جوڑی ہوئے تان مگر ابے ماں کا مجھا دے تو سٹھو سلوک نتا حضور فرمان تھا او مائی ہانے تو بلا گزارے ویوا ہانے تے ان کے معافی دے مائی چیتی سونا کیا مدد تی معافی کو نبی دی سان حضور فرماندا مائی اے تجھے بے فرمانی دے کرے جو اللہ دے عذاب میں گرفتار اور تے دین جو حال تو کے دیکھایا مائی دے جو دیا حضور پنے نبوت جو توجہ فرمایا انہیں مائی دے اندر واریو اکھیوں میں کھلی پیوں کن بھی کھلی پیا جا کھڑی بدے تے قبر مجو انہیں پٹر جاری ہاتھ پیا چل او مجھے اماں مجھے جی جلما خدا دے واسطے مکے معافی دے او مجھے اماں اج تجھے بے فرمانی دے کرے مجھے ہیٹھوں بھی باہیا مجھے متھوں بھی باہیا مجھے ساجے بھی باہیا مجھے کھابے بھی باہیا اماں مجھے جسم جاننا جی باہ سارے چجو اماں جلیل سے خدا دے واسطے مکے معافی دے جری ملا ماں بجے بچے جو یہ رڑیوں مجھے تا امر جی جلدی رڑ نکری ویا روئی تے جی یا رسول اللہ منہ پندے بچے کے معاف کہو معاف کہو معاف کہو ایڈو ماں معافی دنیا ایڈو نے جے کپڑ جاری ہاتھ چل بند تھی ویا تو پی ماں جا بے فرمان کن کھولے بجھ اللہ جے حبیب چھا فرمائیو ارے ہی تو وہ مانوا جے پجے امر کے ناراض کیوا انہیں جی یا سزا ہے پر مجادا مکھے بداتا انہیں مانو جو کیڑو حال تھی دو جے کو مدینے جے کھوٹ کے رنجائے وچ انہیں مانو جو کیڑو حال تھی دو جے حسین
سونے جے نانے کے رنجایا جے مدینے جے تاجدار کے رنجایا ارے امتی گناہ ہندے کن محبوب سونا روزے پاک میں غمگین پیا پھر جائے افسوس ارمان ساجے حال جے متا جو اڑے محبوب کے راضی تن کیو جی پر رہندو رنجائیندا وٹو صلاۃ مجھے محبوب اللهم صل علی سیدنا و مولانا محبوبنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین بس صلاۃ بلند آواز کلاک پورو تھی ویو تہاں میرے ساتھ جھوٹا ویٹا تھا لو رسول اللہ مجھا عزیز بھا تو اللہ تبارک و تعالی جل شانو قرآن کے اندر فیصلو کرے ڈنو ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات رب جو فرمائے مجھے وعد ہوا انہوں مانن سا جیکی ایمان آنے کو عمل صالح ادا کر کیسا رب جو وعد ہوا کیسا وعد ہوا ایمان آنے رب جو وعد ہوا تجھے مجھے وعد ہو میں جو وعد کرے پوری بیڑی پھری ونی حضور فرمائن تھا منافق مانو جو ٹرے نشانی وعدو کرے تو نے جو بچڑ کرے گال ہائے تو کوڑ ہنے امانت دی تو خیانت کرے جن میں یہ ٹرے عادت ہوجن پکا سمجھتی ہے مانو منافق اللہ شرع سا کے پناہ میں رکھے وہ مجادہ ہے کو انسانی وعدو نہ ہے مگر خالق اکبر جو وعد ہوا رب العالمین جو وعد ہوا تو وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات مجھے وعد ہوا انہوں مانن سا جیکی ایمان آنے وہ عمل صالح ادا کر کلموں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عمل صالح کرو نماز پڑھو زکات ڈنو خیرات ڈنو اللہ تعالیٰ جو ذکر کयो سنت جی تابعداری کयो شریعت پاک تے عمل کयो انہن مانن سا مجھو وعدو کہڑو وعدو وا منہم مغفرۃ واجر عظیما انہن جے ہکڑو تے ماں جا سبئی گناہ بخشے معاف کرے چھڈی معافی جو قلم پھری ویندو سجی عمر جا گناہ گھڑی میں معافی کھپے کہ نہ کھپے بخشش کھپے یا نہ کھپے رکے بخشش ندی دعا سے پر اجرن عظیما وڈے کو وجو جنت جو جاگیرو انعام میں دئی چھڑی اذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وبانا تو نظر کرے ڏسنے تجو نگاہوں کھٹی ویڈیو رب جو ڏنل جاگیرو کون کھٹجو ہکڑے ہکڑے مومن کے 70 حورن جو گھوٹ بنائندا مجادا اج بٹرے دی ہے تکلیف کرے وٹ اج بٹے نہیں ہے مجھا دوستو ہی زندگی ان خواب وانگر پئی تھی گزرے مجھادا اج جیکی چار عمل صالح کئی یہ تو کہ آخرت جو ستائیں جو نفو دیندا حضور علیہ السلام فرمایا معراج والی رات ॾिसां त हिकिड़ा माण्हू आहिनि जेकी पोख पोखनि पिया वरी यकदम तयार थी अचे वरी उनखे लुणनि वरी यकदम ॿी पोख तयार थी उते जो मूं पुछो तो इब्राहिम हे केरु माण्हू या रसूल अल्लाह ये खुदा जे राह जा मुजाहिद आहिनि जेकी रब जे राह में जान जी ऐं माल जी खैरात ऐं कुर्बानी कंदा हुआ इन्हनि जो रब अजुर ईअं थो ॾिए पियो जो होॾो पोख कटंदा वरी तयारु थियो थी वञे देर आहे ई कोन का मुंहिंजा दोस्तो अमल साले कर दोस्त अॼु वक़्तु ख़बर न आहे त केॾी महिल मौत अची वञे अॻे दफ़े हिते आयासीं शाह मिस्कीन जी दरबार ते फ़क़ीर पियो पंहिंजो असांजी ख़िदमत करे ॾाढी मूंखे ख़ुशी थी आहे तव्हांजे अचण सां
हिन दफ़े आयो ॿुधाईंदो वीचारो गुज़ारे। मुजादा अहिड़ी हयाती फानी, अहिड़ी ज़िंदगी बेवफा। हिकिड़ो असां बि पियो ॿिए खे चए त भई ॾे ख़बर तोखे तुंहिंजे हयाती ते केतिरो भरवसो आहे, कि मूंखे एतिरो भरवसो कोन्हे जो हे गिरह चॿारियां थो न, इहो वात में चॿारियल गिरह इहा ख़बर कोन्हे त अंदरि गीत ॾींदुसि अलाए अॻे मौत अची वेंदी। ॿिए चयो त मूंखे पंहिंजे हयाती ते एतिरो भरवसो कोन्हे जो ही विख मथे खणां थो, इहो पेर ख़बर न आहे ज़मीन ते हेठि रखंदुसि अलाए अॻे मौत अची वेंदो। अदा तोखे मौत यादि हुजे हा त अहिड़ा गुनाहनि जा कम करी हा, मौत यादि हुजे हा, ख़बर क़यामत यादि हुजे हा त इहे VCR में टीवियुनि जे मथां रातियूं वेही उमिरि बर्बाद करी। अॼु मुंहिंजा दोस्त इहो मुआशरे में नासूर पखिड़िजी वियो, घर घर में VCR आहे, घर घर में टीवी आहे। जुमे जो भलारो ॾींहुं इबादत जो, उन ॾियारे ते वरी VCR खणी अचे दोस्त ॾिसंदा। असां हाओ या ग़लति थो चवां, पर अच तोखे मां हदीस ॾेखारियां। हुज़ूर फरमाइनि था मन मला ऐनुहु मिनल हराम, जे माण्हू पंहिंजे अखियुनि खे हराम जे निगाहुनि सां भरियो, क़यामत जे ॾियारे इन जे अखियुनि में जहन्नम जी बाहि जो सीहो पघारे विधो वेंदो। सलात महबूब बड़ी सलात बुलंद आवाज़, थका थका पिया नज़र अचे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना महबूबिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुंहिंजा दोस्तो, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइनि था जेको माण्हू मूंखे ॿिनि शयुनि जी ज़मानत ॾिए उन जे बेहिश्त में वठी वञण जो मां मुहम्मद ज़ामिन। ॿिनि शयुनि जी ज़मानत ॾियो तव्हांजे जन्नत में वठी वञण जो मां ज़ामिन आहियां। आहे को तव्हां में बि को ॿिनि शयुनि जी ज़मानत ॾियण वारो? साईं फरमाइनि था हिकिड़ी उहा शइ जेका ॿिनि ॼारियुनि जे विच में, ॿी उहा शइ जेका ॿिनि टंगुनि जे विच में। ॿिनि ॼारियुनि जे विच में आहे ज़बान, ॿियो शर्मगाह, यानी ज़िना खां बदकारी खां पाण खे बचाए, ज़बान खे कूड़ ठगी गिला गीबत कंहिंजी दिल आज़ारी करणु इन को पाण खे बचाए इन जे बेहिश्त में वठी वञण जो मां मुहम्मद ज़ामिन। तूं सुबुह खां वठी शाम ताईं ॾिस त केतिरा भेरा तो कूड़ ॻाल्हाई, केतिरियूं तो ठगियूं करी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वटि ॿ असहाबी सॻुरा आया। हाँ, हुज़ूर फरमाया त तव्हीं सभु रोज़ो रखो। पोइ जेॾीमहिल रोज़ो खोलियो त मूंखां पुछी पोइ रोज़ो खोलियो। शाम थी असाबनि रोज़ो रखियो, हर कोई ईंदो वियो, साईं क़िबला मूं रोज़ो रखियो, हाणे मां खोलियां, पाण फरमायो तूं खोल। वरी ॿियो आहे, साईं क़िबला मूं रोज़ो रखियो, हाणे खोलियां, पाण फरमायो भली खोल। तव्हांजो हिकिड़ो असाबी आहे, चई साईं क़िबला ॿ औरतूं ॿाहिरि आयूं आहिनि, उहे चवनि थियूं त असां बि रोज़ो रखियो, असीं रोज़ो खोलियूं। हुज़ूर फरमाया त इन्हनि खे चओ त इहे कूड़ थियूं ॻाल्हाइनि, इन्हनि रोज़ो नाहे रखियो, इन्हनि रोज़ो नाहे रखियो। असाबी वञी चयोनि त हुज़ूर हीअं था फरमायो, चयो न से असां त रोज़ो रखियो आहे, न खाधो आहे, न पीतो आहे काश। हुज़ूर फरमाया त इन्हनि खाधो आहे, पंहिंजे भाउ जो गोश्त खाधो आहे। ही तबाक खणी वञो, इन्हनि खे चयो त आङिरियूं हणी उल्टी कनि। उन्हनि आङिरियूं हणी उल्टी कई, उन मथां गोश्त जूं बूटियूं, रत जा दिग उन्हनि जे उल्टी में ॿाहिरि निकिता। हुज़ूर फरमायो इन्हनि औरतुनि रोज़े सां पराई गिला कई हुई। गिला करणु ईअं आहे जो वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अख़ीहि मैता। जेको पराई गिला थो करे सो ईअं आहे ॼण सॻे भाउ जो गोश्त चॿारे खाए। अल्लाह, अॼु इन्हनि रोज़े सां गिला कई, इन्हनि जो रोज़ो त बर्बाद थी वियो। हाओ अॼु इहा उल्टी कराए ॿाहिरि कढियो मान, पर जेकॾहिं इहा उल्टी मिट न हा, सुभाणे इन्हनि जे बदननि खे जहन्नम जी बाहि में सारियो वञे। हो मुजादा बिजरब जी ज़ात बेपरवाह हुआ।
اللہ تعالیٰ جل شان جو خوف رکھو کہ جی گلا نہ کر کہ جی ہیبت نہ کر جانچ کرے جس پاڑے میں کو مسکین آ کو غریب آ کا بیوہ عورت آ کو یتیم بار آ ہلی وجی انہیں جی سنبھال اللہ تا رب جی ذات راضی کیے ہکڑو واقعو ٻڌایا ہے وہ دعا تھا کرو مائی وچاری عزت گزارے وجی بی جائے جے کو لکھو لکھ کے او مجھا دوستو اللہ دی ذات جو فیصلو کچھ وقت